obwe timu ya Uganda Cranes eri kweteekateekera kwetaba omu mpaka za cyane z'akamaririzo omurundi gwayo gwa mukaaga omuzaano wayo Hirare Mukundane yarugayo yagamba ekyayorekyerire omu mpaka ezi. Mukundane orikuzaanira Vipers Sports Club nagira ngu nayenda kukoresa omugisha ogwo kuzaana kurungi nukwo atunge tiimu z'amaani z'aheeru ya Uganda okuhikiriza ekirooto kye. Cyani ka tournament nyenda gikozesa nkamadara kwenda nguzo mu professional teams za heru. When I want to use it like a ladder kuzo mu professional team aheru na group stages kali na Champions League ya Vipers jana nyenda because sakura nafuna timu ya mani aheru ihanga obwo bwahata ine timu ya Uganda Cranes zo muri Tunisia hibatwire nebetebekana zempakezi nagira ngo kimushemize munonga kutunga omugisho kuzaha timu ya Uganda Cranes enshonga habwenci ari kuza gukora na mani nsemerirwe munonga kushanga nanye omwozo wa Bushenyi ndia national team kuba buri muzano wena nijo dream ye kushanga ya national team nazane lihanga. Mukundane nagamba kuyatandikire kuzana umupira okushika haruye ngoro mpira omu high school tinazana umupira gw'amani kagutandikira muri Kitagata none atandike kuzana umupira Kitagata SS niza naza Bishop Stewart na joining Toda it's a club in Tungamo mbaraste no ya scoutingire kanyiha nkajijoininga mbaraste kunayo kuntwazana yo emyake jikajirinke nane chweka then manager anja Vipers nenyenda of course nkanyi ko muzani kashemerwa munonga abwa Vipers kushange ka ba interested muri nyo. Uganda Cranes eri zoba yazana umupira go kwegeza na timu ya Mali kandi ugu yabanze na timu ya Sudan ugwa ahwire gori ibera hari ibiri Mukunda nakazane dakika zona rero gwa kabiri na Cameroon ugwa ahwire gori emwe harikiye mwakija mu bwanyuma kandi Uganda ne yiguraho ne ya DR Congo harwa katano. Mukunda no kuzanda mu kishenge n'umutabano wa Bennett hamwe na Win Karuchiko kandi umwijukuru wa Eldad Karuchiko abakizo bo mu Rushenyi abwa TV West and Aloysius Byamukama.